Sanibona ngelilanga ke ibhubesi lake labanjwa uNoxhaka lalizingela nje lapha ya ehlathini lithi lifunela okudliwayo noma lifuna ukubamba inyamazana thizeni ukuze lidle ngebhadi ke labanjwa uNoxhaka. uNoxhaka ke abangawazi ilokho kuthiwa itrap noma isicupho kuyacushwe nje abantu mayefuna ukubamba inyamazana labambeka ibhubesi kabuhlungwana nje lathi liyatibila zama ukudonsa lezo ukuthi ayi lo Noxhaka lo uyalimaza ngcono livele liyeke lihlale nje kanjalo. Suku bonke ke libanjwe lo Noxhaka zayiqhamuka ilwane nelezi ngalibona bese ziyabaleka ngenxa yomlando walo ngenxa yempilo eliyiphilayo ibhubesi ilwane ziyazi masiqhamukelo vele uHubertine uzosile vele ijike libathe liyamemeza ukuthi awungisizani vele nje zibaleka ilwane kwaze kwaba sekusenike sekuphume ngishilanga bese kuqhamuka ke intibane abanye bayayazi iwarthog noma singathi lokho abajwayele ukuthi bekubize bethi Kasongo hey kuyizwe leyo ngoma leyo iveza leyo ngulube yentaba leyo yaseke iyabaleka nayo la memeza ibhubesi lacela ukuthi hayi woza ntibane angeke ngikwenze lutho woza yayisijika ke intibane yamela kude nje yangasondela kulo lasixoxe ibhubesi ukuthi hey ngigaxele lapha mngani wami ngibanjwe yina uNoxhaka ungangikhipha nje uNoxhaka lona impela siyohamba siye ekhaya siyokwenza idili ngizohamba ngiyokwethula kwamanye amabhubesi ukuthi impela lentibane le ayingabi sathintwa ayingabi sabulawa ayingazingela lentibane intibane shuthi ke yasiyathemba ke yakholwa yathi cha mayesho kanje impela ngizoba umuntu omkhulu ozwana namabhubesi laseke iyawuqaqa uNoxhaka isicupho lesi itrap le yayisiqaqe ehambeni kwabo ngendlela ibhubesi aselambe ngakubhekwe phi manje kuyiwe ekhaya liyofika libika ibhubesi cha limela kodwa lisizwe lo bese kuba khona lokho kubungazana nalokho kubonga intibane leni ukuthi isebenzile yakhipha ibhubesi elidala kuNoxhaka ilingaze kufika abazingeli bafike balibulala kuhanjwe ke ihamba phambili intibane hamba nje iyanqabasha impela iyajabula ukuthi nje yimi lo namhlanje engihamba nebhubesi kalula kanjena nje yimi lo engihamba nebhubesi ngingabaleki namhlanje impela ukushuthi izinto zimana ukwenzeka kanti ibhubesi lambile ngesikhathi ihamba nje intibane liya ngokuya lehala liya ngokuya lilamba kakhulu ngoba phela uyazi na ukuthi mawulambe kakhulu mawukudla sekulethwa kuba khona lokho nanoma yini mawusuyenza iveli haleleke mawala noma uyifise mawala fana makuthiwa nje etoilet kuba khona lokho nje ukuthi unakungena etoilet mawusufica sekunomuntu phakathi kade umqondo usuyitshelile ukuthi sengiyangena lapha etoilet into ekanjalo nje noma kuthi uzovakashelwa nje bese phone umuntu esethi hayi angisezuqhamuka kuba khona lowo chifi lowo nje ngoba usulangazelela kakhulu manje ke nalo ibhubesi malihamba livele bulewe indlala kade lizingela vele izolo sekuhamba ukudla nje phambi kwalo kanje buvuke ubhubesi buvuke ubulona ukuthi hey liphila ngokudla inyamazana hamba nje libuka umsila lithi manga bamba noma umsila nje lo mfishanyana wentibane ngibamba umoya nanka amathe esecela umlomo hayi bamba alize liphahla ubhubesi sithi hawu wentibane kodwa umsila wenu lona nusebenzisa kanjani aba umfishane nje esithi intibane awu umfishane kodwa awusizi ngalutho olithini wona phela ukhona sadalwa nawo lithi ngibhubesi hawu usungakhala nje mangabe lehluthu kancane ngihlafune nanka amathe ecela umlomo lapha indlala usungabe sengiyakulimaza usungakhala nje ibona intibane ukuthi bavuka kubunja bakobhubesi manje ibhubesi selifuna manje ukungedla hayi complain ke intibane uthembisile kodwa uthembisile ngibonile ezinye ilwane beyibaleka kodwa mina ngibekezelile ngeza ngoba ngiwethemba kanti unjani nje hayi kuthi saxoxisana kanjalo bese kuqhamuka uNogwaja ubuze kuNogwaja ukuthi hawu kwenze njani wani umsindo nibangani ithi intibane ke hayi lo ngimkhiphe kuNoxhaka ebhajiwe ngabe ufile nje manje njengamanje ufuna ukudla mina uthi uselambe kakhulu khalela nje umsila nje lithi ibhubesi awuzowenzana umsila lona ngikhulume kahle naye la wathi umsila awusebenzisi kakhulu so bengizonqampula umsila nje ngibamba umoya mina ngoba vele ngiyayiqhukela uyabona ayithi Nogwaja hayi kuze ngibona kahle ukuthi ubani obe wrong la ake sibuyele emuva ngifuna into ukuyiqala phansi ngifuna ukubona ukuthi ubani obhedile la cela nje ukuba yijudge lenu la bavele bajike ke kubuyele kuphi ke la kunoNoxhaka khona ke manje khanje kufikela kunoNoxhaka khona bese lithi ke ibhubesi
ebese nokwaja yakwenzakaleni bese ethi ibhubesi hayi bengibhajwe kulo noxhaka isho intibane mfethu bebhajwe kulo noxhaka ngafike ngamqaqa ithi nokwaja asiqaleni phansi kahle nje ngifuna ukubona ukuthi konakale kuphi kubhede kuphi awuvule unogwaja noxhaka ke ibambisana nayo intibane bewuvule khaxa ibhubesi sithi akalifake ke isidladla salo noma alifake ke umlenze lo ngaphambili noma unyawo lo ngaphambili noma inqina lila ngaphambili afake ke ngempela bese kuthi nje khaxa sebewuvala unoxhaka ule phaqa phinde izohlunga abusho ibhubesi ngoba seliyathunukala isho ukuthi kwazo kabuhlungu bese ithi ke ibhubesi yaqhubeka bese nokwaje phendukela lapha entibaneni intibane ukuweke ukuthi wenze njani kodwa mina isimo sengisihlehlesile ngasibeka lapha ekade sikho so sengiyahamba kukuweke ukuthi niqala phansi kanjani indaba awu nabona intibane ukuthi ayishawutsha yashawutsha nokwaja washawutshana lasala kanjalo ibhubesi ligaxele lapha laqala phansi lamemeza abanye futhi abazolisiza kusho ukuthi ziyabaleka zonke izilwane kunabantu ke la emhlabeni ababhajwa kunoxhaka owodwa ofanayo kabili kathathu ka5 njalo kunabantu la othola ukuthi izinto ulokho ephinda amaphutha afanayo noma ungazama kanjani ukumbheyilela kulawo maphutha noma ungazama kanjani ukumkhipha kulezo nkingi kodwa ukuthola ukuthi useyibuyela kunomuntu la oshawa indoda yakhe iyamshaya sekuyaziwa nje ukuthi iyamgiqa nje siyamkhumula amazinyo siyamvala amehlo kodwa uhleli nayo noma ningakhuluma ningabafowabo noma ningakhuluma ningodade wabo nithi niyamkhuzela ukuthi phuma kule ndoda yeka lento yenzayo kanti umfunani lo muntu ayiphumi akaphumi nami ngufakazi nje bekwekwenzeke la uthola ukuthi intombazana ivula icala siyahamba namaphoyisa siyobopha leyo ndoda kodwa siyothi siqeda ukuyibopha leyo ndoda noma siqeda ngize ngifumbe ngempama mina leyo ndoda ihambe yoboshwa uyothi ephindele umphenyi wecala ethi yobhalisa istatement fica le ndoda siphume ngebhayili noma selesulile icala lo iphinde iqhubeka imshaya kunabantu othothi lokubabhaje ikweletini nihlanganise nibone ukuthi usethwele kanzima komashonisa nihlanganise nemkhokhelele kumashonisa nizothi useqala omunye futhi umashonisa esikhawini seqale phansi kunabantu nje ongeke ubakhiphe entweni khona umuntu othothi uhlulwa utshwala nje soba isidakwa esilenta yiyo nisukume nimuse kosani kanti nisukume nimuse kumuntu nimenze ngempela abiye kutshwala abe right ishintshe impilo yakhe nimbone ngenyanga ezu6 nje ukuthi impilo kabafo isishintshile uyosothi usebuyele sedakwa khona naqala ngoba ukhona umuntu obanjwa amaphutha afanayo abanjwe emsebenzini entshontsha axoshwe nihambe futhi nemizamo lomnye umsebenzi awuthole aphinde futhi antshontshe aphinde futhi axoshwe kunabantu abanjalo kunabantu ongeke ubakhiphe entweni yabo khona umuntu onenkinga yegambling yasekhasini senazama kaningi ukuxoxa naye nimkhokhela nje ikweletu lezi zimxakile niyeswa futhi sephinde wathatha umholo futhi wonke wawubuyisela ekhasini kunabantu nje ongeke uzubashintshe ububona ongeke uzubakhiphe entweni abantu ababanjwa iphuthe elilodwa kaninginingi njalo uzugcina dide ukuthi lo muntu khona abantu bokuyekwa kahle hle omuntu ukuthi wamsiza sekuwuwo omubi njengayo intibane le esiyimbe ebhubesini njengayo intibane le ibhubesi licabanga ukuthi umuntu elingamudla manje umuntu elingabamba ngayo umoya umuntu engathatha ngayo ibite noma isnack sekuyintibane le kade usizo leyo kwethulwe emabhubesini impela ukuthi nanga umuntu ongisizile uyabona ukuthi kuba kwaqhutshwa kwaze kofika la kunamabhubesi khona ngabe yafike yadliwa intibane kunabantu ongeke ukwazi ukubasiza sithi isiZulu umlungisi uyithela isisile sometimes ukhona izinto eziright nje uyiyekile kanje ezinye izinto zidinga ukuthi ungasizile ukuthi uvele uzedlulele uhambe ngoba kugcina kuxaka ngelanga ukuthi ngangithi ngenzani sometimes so kukuweka ukuthi uyizwa kanjani le ndaba kodwa ngiyazi ukuthi duze nawe nje iyangena le ndaba ukuthi impela khona abantu ongeke umshintshe ubiyena baye bethi abanye ungayikhipha ingulube odakeni kodwa wena izophinda iphindela bathi futhi ungalikhipha ilokishi kumuntu kodwa umuntu ngeke ephume lokishini ungamkhipha umuntu elokishini kodwa ilokishi aliphume kumuntu ubutsotsi abupheli kumuntu noma ungenza khona umuntu ongeke ezeshintshe ubiyena so ngiveza lokho nje ukuthi khona abantu ufuna ukubabuke kahle nje ubone ukuthi hayila angiqhele la ngoba lo muntu unjena nje unje khona abantu abaright bebanjwe unoxhaka empilweni khona abantu abaright bebanjwe unoxhaka bonke hayi uright ekunoxhaka kanjena ngoba izinto ayitshela abantu ngami ayifani nokuthi mina ngiyamsiza khona abantu afuna ubayeke bekunoxhaka
Siyabingelela ingane zakwethu, siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi. Ingane zakwethu-ke lana-ke uMkhwanazi ukhuluma indaba yebhubesi nonogwaja nentibane. Inesifundo-ke le ndaba. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizovula ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button, siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.